će se desiti? Jedino nju čekamo da iskoči i krećemo. Ajmo svi izaći ispred nas. Nema laže, blin. Polako, jel? Sure. Ne kulpa, ne kulpa. Sono skrenuli. Pardon. Ti bi mogla izgledati poviše, evi ga. Da, jer mi se godine za vas da vidim. Čemo još? Čekaj. Marta. Dok sviti reklama. Sva na stoje. Njega tako da upozna da nije ovaj... Tako je. A gledao bi domaćin. Gradski, a vi ste ovako... Da. Što ja znam sa košarke. Aj stanite vas vi s njima da vas slika. Jako je. Bog. Tako to treba snimati. Ne znam. Otićemo. Smo kulturno-umetnička udruga. To je njihova kapa. Je, to je već Istočnjačka. to je istočnjački utjecaj Saruka, recimo u Dalmatinskoj zagori ovaj dio od Mosora gore, oni vezuju Saruke. Ispod je kapa. Ispod je Ispod ima kapa. Vas ti kako se redi. Katina. Samo malo. Ovo je isto utjecaj Mediterana, prema tome ne može baciti staviti.
Ovo se što veličine utjecaju. Ali vi ste, ne, vi ste 12, pomiješala sam. Pa to je... Šibenski je stari, to je jedan, ovo je Lančanac, ovo je Raspek, je zaboravljen to je obave, to sve mi isti, ovo je Vidi gore, ne? Baš ne vjerujem. Ne da sunce tuče. Ovo mature. Zrače. Da mijenite s nekima od njih koji se već nekako... Peri je dobra pizza. Glavo, pogledaj kako ide. A najlon je za nas. Zna koji ja vidim. Fotograf, moraju biti jasni. Mislim da striša da nisam stavio baš na ekivi. Jesu magari bello da essere lavoratore, adesso ancora bianca, non è devi, ma ragazzi, a lungo non è Vreme.